Mathomo ni mathararire rucini thukuru-ini wa muthingi wa Toi Primary uria uri Kibera kaunti-ini ya Nairobi thutha wa horo kumbuka muruto umwe wa kahii akoretwo akinyamario kimwiri na agathukangio ni murutani wake wa mundurume. Wewe unaitwa Hezekiah na unasema si wewe. Uhoro uyu umbukite thutha wa gikundi kimwe gia kuruirira ihoto cia umundu mwena ucio kumenya riboti iyo na maratacukia makinya muthenya wa ira kuria maratwarire mwana ucio thibitari wa Nairobi Women na riboti ya kumakania ironania ati mwana ucio ni ahahamitwo kimwiri. Arathondekwo ndagitari aramurora arauga ni muthukie muno njira ya guthikioro na kumania na hau ni turoire ikinya ya kumutwara ya guthie turari nginya na nyina wa mwana ni turoire ikinya hamwe nginya mwana turathie Kilimani Police Station turandikithia riboti. Kamwana gaka gatabanirio giko giki ni murutani uyu ria mwisho tariki 14 mweri uyu kuria kainukire na gagitikira kwira nyina uria wakerire ni agakarokia thibitari muthenya uyu ungi no nyina ndaigana gwika uguo. Wewe report imekuja. Mtoto umemuumiza sana. Kwirikanite ati murutani uyu wa mundurume nore ni wa ukuru wa miaka 31 akoretwo agitabania giko giki kia unyamukuri ya Ruto kuma mwaka wa 2016 thukuru-ini uyu uria ni wa thirikari tori aroereri aihoto cia umundu maratariria. Kama anazangazia safetyness ya watoto wa shule na pia hizi tuition ilikuwa banned na hizi vitu mingi zinafanyika during the tuition time. Mundurume uyu arahithukirwo thaa thita cia utuku wa gukio muthiari gwake nyumba na gutwarwo ceceni-ini ya borithi ya Kilimani kuria aretikiririe ati ni akoretwo agika ciiko ici kuri Ruto. Tulimchukua sisi wenyewe tukajaribu kumwatch mwalimu akasema yenyewe kusema kweli mbele ya Mwenyezi Mungu amefanya hiyo maneno. Kwa muuliza okay umefanya since when? Sema kuanzia 2016. Na kenyina wa kamwana gaka ni atariirio ria muruwe amutariirio ria murutani uyu akoretwo akimunyamaria kuona riu ona muthiire wa mwana uyu ni ucenjetie. Alikuja kusema kama hiyo kitu imemsumbua sasa ameanza kubreed, alikuwa anatoa damu na maji. Nasema huyu mwalimu alikuwa anakuja na mkiss na namhug wakati wa kwanza. Kamiti ya wandiki wa arimu TSC yugete thuthuria ni wambikito no rio gukorwo agondereire wira-ini wake ni agutigithia wira na oero ikinya ria kiwatho. Leo hii ndio tumepata habari hii, ni kule tu tunaelezea kwamba inaonekana kama kwamba amekuwa akifanya jambo hili. Tutachukua hatua ambazo sitafaa. Uchunguzi unaendelea. Nake OCPD wa Kilimani Michael Mushiri no ria twaranirie nake na njira ya thimu ni ekirite ndeto eno mukonde na kuga mwarimu uyu ni agakorwo agikinyo igoti-ini rucio. Tukataka kufahamisha wananchi kwamba hili ni swala ambalo linazidi kuangaziwa. Manake tungetaka tujue kwamba huyo mshukiwa mwalimu labda kuna wanafunzi wengine ambao wamehusika, manake kuna dhamira kama zile. Riu aciari ni moritio guthikagiriria ciana ciao na makiria kwariria ciana cia tuhi kuona nyingi itiumukanagia maundu ta maya. Ni thukuru-ini wa Toi Primary kuria kamwana ga kirathi gia gatandatu karakorirwo gakihahamwo kimwiri ni mwarimu uria gabundithagia uria ubatie gukorwo agikamenyerera. Handu-ini ha Kameme TV kuma thukuru-ini uyu mwena wa Kibera kaunti-ini ya Nairobi njitagwo Wangui wa Muiruri.